Heavenly Father, we thank you tonight. పరలోకమందున తండ్రి రాత్రి మీకు వందనములు. Thank you because of who you are. ప్రభువా మిమ్మును బట్టి మేము ఇక్కడికి చేరి వచ్చి ఉన్నాం. Thank you because of what you are doing. మీరు చేయించిన కార్యములను బట్టి మీకు వందనములు. And we're asking, Lord, you penetrate every heart with your word tonight in Jesus' name. Ebi apeto bena de la gereji siati me kplo nya la fie ya le Yesu ben comme Again, lift up Christ. zirekakia do Kristo reji Once again, exalt Christ. zirekakia do Kristo reji Once again, magnify the nature and the power and the personality of Christ. zirekakia de kafu Kristo do Kristo ben jojoma ko edeji Everyone. e na yira mesiame Jesus' name. la Yesu ben comme emie do gbedale ప్రార్థించుచున్నాము తండ్రి. Amen. amen You can sit down. Akpe. Tonight I'm talking to you on the upholding Christ. ఈ రోజున క్రీస్తు. మనలను పైకెత్తి పట్టే క్రీస్తు గురించి ధ్యానం Kristo చేయుచున్నాం. okodoji Everything in the universe. nusia le khekema oklon loji Holds every nation in the universe. oklon le dukosia dukoji le khekea katame The upholding Christ. ఆయన Kristo పైకెత్తి sika oklon leji The arm of the Lord. ఆయన apotola ba lo దేవుని The arm of the Lord. apotola ba si ఉన్నారు. The arm is the strength. ఆ యొక్క alo enye unsen The arm manifests the power. alo enye unsen హస్తపరుస్తోంది. The arm of the Lord is the strength of the Lord. apotola ba lo enye apotola ba unsen It's the power of the Lord. enye apotola ba unsen ఈ యొక్క బలం When you hear about Christ, మీరు క్రీస్తుని na se Kristo nkoa Christ is centrally important to the whole earth. Kristo a eleve vie yenye tomoti na nyigbanji kata Because without him, everything will fall apart. ela bena de eya manome anu kata la agble When you think about upholding, ne le butam kuranu ke wole de asia ntia although invisible, yet the eternal, infinite power upholding the universe. ne to bena de అంతటినీ కూడా ekpo kia kata togbo mo la kpokplo nko ha yele kia kata la si Power. nsele si I'm the pillar. yenye tomotia yenye sotia In Christ, the arm of the Lord. ఆయన ప్రభు యొక్క Kristo sikele nu kata la si yenye maoba shi maoba lo 1 verse 3. ebrito etagba kpukitolia సెలవిస్తోందంటే And he's talking about Christ. ayo funcho Kristo nti Being the brightness of his glory amei kenya ye fonti kokopo keklan and the express image of his person. kle efe mawu nyenye fe nonome All things సమస్త జగత్తు eye ocho efe nse fe nyale anuo kata de asi all things by the word of his power. eso efe nyale nuo kata rasi efe nyala fe nse By himself purged our sins. eye si owu mia fe nuvo fe koklo nuvo la The right hand of the majesty on high. ebobo nu anyi de ganyenye fe nudusi mele jipo Out Christ, ele nu fonto Kristo nti the brightness of the glory of God. mau fe nti kokopo keklan Christ has not appeared to you. ne Kristo mo deru kufia o wa You don't know the glory of God. manya mau fe nti kokko o Christ has not touched your life. ne Kristo mo kasi wa gbenti wa లేకపోతే You don't know the glory of God. manya mau fe nti kokko o Actually, the Bible says, enu anto de Biblia bere sin that comes short of the glory of God. o kata wo nu fon ye mau fe nti kokko hia o tim Mind to the glory of God. దేవుని మహిమ o hia mau fe nti kokko There is no man on earth, e ya mare kama la nyigbaji and there is no angel from heaven, e mau dollar kama le jipo and there is no man, no personality between a man and angel that can show us the brightness of the glory of God. amade kama le mau dollar domo amare kama la ngbeto domo si ade mau fe nti kokko afia o దూతకును అలవి కాదు. Every man that has ever lived, amesia mesike no anyigbaji ko every man that is living today, amesia me ke le anyigbaji egbe every man that will ever live amesia va no anyigbaji will not be qualified to show us the brightness of the glory of God. o meje ade mau fe nti kokko fe kekle afia po o ga ke Kristo ya Hello, Kristo de kape us the brightness
brightness of the glory of God. Ye ɖeka ɖe mɔ ƒe ŋutikɔkɔ ƒe keklẽ fia mi. Express image of God's person. Mawu ƒe nɔnɔmea eɖe ɖe go. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯನ Exact image of God's person. Mawu ƒe ametia ƒe nɔnɔme ye wòle. The perfect image of God's person. Kristo enye Mawu ƒe ametia ƒe nɔnɔme. Christ is. Numa Kristo nye ma. You want to know God? Ne le dzi be anya Mawua, Come to Christ. woava Kristo gbɔ. Want to know what God looks like? Ne le be yeadze si nu si Mawu ɖia, Come to Christ. va Kristo gbɔ. You want to see the perfect God? Ne le be yeakpɔ Mawu si de bliboa, woagbe va Kristo gbɔ ko. He is the express image of his person. Ye nye Mawu ƒe ametia ƒe nɔnɔme si ke ɖe ɖe go. He has the power that nobody on earth has. Eye ŋusẽ yi ke le sia mele ame ɖeke si le anyigba dzi o. All things Eyae lé nuwo katã ɖe asi. is upholding the earth, Eyae lé anyigba katã ɖe te. is upholding all the stars, the sun, and the moon, Eyae lé ɣletiviwo, eɣe kple eɣleti ɖe asi. the galaxies. Ye lé dziƒonuwo katã ɖe asi. You can see everything you cannot see. Nu yiwo katã le kpɔkpɔm, nu yiwo katã mate ŋu akpɔ. The upholder of all things Kristo lé numɔ katã ɖe te. ಪಟ್ಟುకొని ఉన్నాడు does that by the word of his power Eye ewɔ mɔ katã kple eƒe enya la ƒe ŋusẽ. himself. Ye ŋutɔ, By himself. yi ke ye ŋutɔ wɔ. All by himself without any help from anyone. Ye ŋutɔ wɔ nuwo katã ye ame ɖeke mekpe ɖe ŋuti le afi aɖeke o. పట్టుకున్నాడు He purged our sin. ఆయన మన Ekɔ, eklɔ míaƒe nu vɔ̃wo ɖa. Our sin. మన పాపములను తీసుకున్నాడు Exɔ míaƒe nu vɔ̃wo yie. మన పాపములను Eklɔ míaƒe nu vɔ̃wo ɖa. Took away the only thing that hinders us from seeing God. Numa ɖeka yi ke le mɔ xem na mí be mí mate akpɔ Mawua, Kristo ɖee ɖa. Sitting down on the right hand of majesty on high. Eye wòbɔbɔ nɔ anyi ɖe Mawu ƒe gãnyenye ƒe nuɖusime le dziƒo. You think of any other person like him Ele bu ame ɖe ŋuti kpɔ si ke la ɖia. holding Christ? Kristo yi ke lé nuwo ɖe asi. Told in Isaiah chapter 53, Yesaya tablatɔ vɔtɔn. reading from verse 1. Kpokpe gbã. మనం చదివితే Isaiah 53 verse 1. Yesaya tablatɔ vɔtɔn. Who has believed our report? Ame kae xɔ nya si wogblɔ na mí la dzi se. Arm of the Lord revealed. Ame kae xɔ nya si wogblɔ na mí la dzi se. Believed our report. Eye ame ka ŋue Yehowa ƒe alɔ ɖe eɖokui fia ɖo. Kristo ɖeka koe nye ame yi ke lé nuwo katã ɖe te. Me kae xɔ nya si wogblɔ na mí dzi se. Power of the Almighty. Bena ɖe Kristo ye nye xexea katã To those people ƒe eɖela. ప్రజలకు who believe the report, Ame siwo xɔ nya dzi sea. believe the revelation, Ame siwo xɔ ɖeɖefia dzi sea. believe who Christ is. Ame siwo xɔ ame si Kristo nyi dzi sea. Ame mawo, Those people alone ame mawo ɖeka hã koe. who believe Ame yiwo xɔ se. Jesus Christ is that unique one, Bena Yesu Kristo ɖeka pɛ koea. holding all things, Ye koe lé nuwo katã ɖe asia. holding all planets, Ye koe lé nuwo katã ɖe asi. all people, Ye koe lé amewo katã ɖe asi, xexea katã ɖe asi. those who believe the report. Ame yiwo xɔ nya ma dzi sea. అయిన వారికి మాత్రమే The arm of the Lord will be revealed. Ame mawo koe Yehowa ƒe asi la ɖe eɖokui fia. The Lord will be revealed. Ame mawo koe Yehowa ƒe ŋusẽ aɖe eɖokui afia. Of the Lord will be revealed. Ame mawo koe Yehowa ƒe ŋusẽ aɖe eɖokui afia. Night as you are there. Egbea, fia ya yi ke le enya sem le radioa. వింటూ ఉండగా Fia ya yi ke le nya sem a. క్రీస్తును గురించిన సమాచారం Kristo ɖeka pɛ koe. Said the report about Christ. Enya ye wogblɔ ku ɖe Kristo ŋutia. Say, yes, I believe. Ye le se nya ko ɖe gbe be mexɔe sea. Bible has said about Christ. Nu si ke Biblia kɔkɔe agblɔ ku ɖe Kristo ŋutia, mexɔe se. He is the very Son of God. Eyae nye Mawu vi la. Believe. Mexɔe se. He is the arm of the Lord. Eyae nye Aƒetɔ la ƒe alɔ. Believe. Mexɔe se. He is the power of God. Ye nye Mawu ƒe ŋusẽ. Who has believed our report? Ame kae xɔ míaƒe nya dzi se. Believe the revelation. Ame kae xɔ ɖeɖefia dzi se. Who has believed
ame kae xɔ ŋusẽkatãtɔ ƒe ɖeɖefia dzi se. People that the arm of the Lord, the power of the Lord, the strength of the Lord will be revealed. Ame mawo koe Yehowa ƒe alɔ, Yehowa ƒe ŋusẽ aɖe ɖokui afia. As you come to the Lord tonight, Ne miese nya wotrɔ ya, personal faith in Christ. wo ŋutɔ ɖeka la ɖo xɔse ɖe Kristo dzi. As you come tonight, Ne mi va fie ya, you hold on to that revelation eye in me Christ, ku ɖe ɖeɖefia ma ŋuti, and you don't make it just a general revelation, eye mewɔe abena ɖeɖefia haho ne ko wòku ɖe Kristo ŋuti wa. a peculiar revelation to you. Va le xɔe bena enye ɖeɖefia tɔxɛ na yea. That Christ is distinct. Kristo ma ele tɔxɛ. Christ is unique. Kristo ma ye ɖeka pɛ koe li. Christ is mighty and powerful. Kristo ma ŋusẽ kple ŋutete le ŋu. And you say, I believe, Ye le gblɔ bena mexɔ se. but others do. Le kake nu yi ke wɔ ame bubuwo le. Others do not believe. Le kake nu yi ke dzi ame bubuwo mexɔ se o hã. I personally, Nya nye ŋutɔ tɔxɛ. I individually, Nya nye ŋutɔ ɖeka. I wholeheartedly, Enye nya nye ŋutɔ kple nye dzi bliboa mexɔ se. Jesus is the upholding Christ. Bena Yesu ye nya me ke le nuwo ɖe asi. Power of the Lord will be revealed unto you. Ewo ye aƒetɔ la be asi, aƒetɔ la be ŋusẽ aɖe ɖokui fia. Give you salvation. Eye aƒetɔ la na wò ɖeɖekpɔkpɔ. Arm of the Lord will give you transformation. Aƒetɔ la ƒe alɔ la na wò tɔtrɔ le agbea me. The Lord will solve your problem. Aƒetɔ la ƒe ŋusẽ aɖe wò xaxawo ɖa. You redemption. Aƒetɔ la na wò xɔxɔƒle. Arm of the Lord will give you hope for heaven. Aƒetɔ la ƒe alɔ la na wò mɔkpɔkpɔ na dziƒo yi. Ela wɔe bena ɖeka tutu ava. From your past, La kpɔ katutu tso wò tsã be nuwɔwɔ me. from everything that holds you down. La kpɔ katutu tso nu siwo katã ble wò da ɖi ame. To those who believe Ame yiwo xɔe sea. in Christ our Savior, Ame siwo xɔ Kristo mía ɖela dzi se. is our Lord, Kristo míaƒe aƒetɔ la. is our Redeemer. Kristo ame si xɔ mí ƒle. Those who believe in Christ personally, those are the people they have the arm of the Lord, the power of the Lord, and the grace from heaven in their lives. Ame siwo xɔ Kristo ɖela dzi sia, woawo ɖeka pɛ koe Mawu ƒe alɔ, Mawu ƒe asi, Mawu ƒe ŋusẽ, Mawu ƒe amenuvevea aɖe ɖokui afia. Holding Christ, the arm of the Lord. Kristo si ke le nuwo katã ɖe asi, eyae nye aƒetɔ la ƒe alɔ. Nutɔ míakpɔ. Number one, revelation of our suffering substitute. Gbãtɔ ɖeɖefia ku ɖe míaƒe fukpekpe nu yi ke ɖɔli eteƒe. Nu yi ɖɔli míaƒe fukpekpe teƒe. Substitute that took our suffering. Ame ke ɖɔli mía teƒe axɔ mía fukpekpewo ɖa. Suffering is eternal suffering. Anyigbadziƒe fukpekpe li eye fukpekpe mavɔmavɔ hã li. Christ from heaven. Eye Kristo yi ke tso dziƒoa. Christ born of a virgin. Kristo yi ke ɖetugbi le aƒe dzi. Christ to live the perfect life. Kristo yi ke nɔ agbe dzadze. Has gone to heaven to prepare a place for us. Kristo yi ke dzo yi dziƒo be wòadzra teƒe ɖo ɖi na mí. Eku ɖe atizɔga ŋuti. Ekpe fu ɖe atizɔga ŋuti. For himself, Menye ɖe ŋutɔ ɖokui ta o. Vɔ ɖe ta o. for you. Ɖe ta o ye. That's why he is your substitute. Ye wɔe bena ɖe eya me ke ɖɔli teƒe o. All the shame you have, Ŋukpe yiwo katã le dzi wa. all the suffering you should have caused, Fukpekpe yiwo katã ɖo la le wa. the pain you should have, Vevese yiwo katã la nɔ dzi wa. torture and the torment you ought to have. Funyafunyafo ame yiwo katã la va dzi wa. Came and he said, I am your substitute. Kristo va yi wògblɔ bena ɖe enye xɔ teƒe. Don't have to bear them anymore. Mele be wòe ala lagatsɔ numɔbe ɖeke o. Elabena Kristo ame ke xɔ ɖe teƒea ede tawo katã te etsɔ wo katã dzoe. Number one, the revelation of our suffering substitute. Gbã ɖeɖefia ku ɖe ame ke xɔ míaƒe vevesesewo ɖe ɖokui dzia ŋuti. Let's Savior. Etɔ̃lia ɖeɖefia ku ɖe ɖela si ke mokaka ɖeke mele ŋu o. No spot. Kpɔtsɔtsɔ ɖeke mele ŋuti o. Mokaka ɖeke mele ŋuti o. Nu vɔ̃ ɖeke mele ŋuti o. Anything wrong.
mewɔ nu vɔ̃ kpɔ o, He never spoke anything wrong. megblɔ nya gbegblẽ kpɔ o, Never acted in any wrong way. meɖe afɔ manyomanyo kpɔ o. No man on earth, Ame aɖeke mele anyigba dzi Jesus Christ, abe Yesu Kristo ene o. from infancy to adulthood. Tso ɖevi me va se ɖe tsitsimea, Day, every minute, every moment of his life. gbe sia gbe, aɖaba ƒoƒo ɖe sia ɖe, ƒe sia ƒe le va gbe mea, enye ɖela si ke ŋu ɖiƒoƒo aɖeke mele o. Amewo va te kpɔ, They ask embarrassing questions. wowɔ biabia siwo be yealé le eƒe nya me, gake mewɔ nu vɔ̃ kpɔ, Spoke anything wrong. megblɔ nya bara aɖeke kpɔ o. Perfect, Ede blibo, less. ɖiƒoƒo aɖeke, ayilele aɖeke, kpotsɔtsɔ aɖeke mele eŋuti o. That's the only way, the only avenue or redemption can come. Nenema koe, mɔmɔ ɖeka dzi koe, menye bena ɖeɖe kpɔkpɔ la tea to ama dzi ava, ɖeɖe kpɔkpɔ to xɔla yi ke mewɔ nu vɔ̃ kpɔ o dzi. Recovery through his striking stripes. Dɔyɔyɔ to eƒe ƒoƒo ƒe abiwo dzi, He received stripes upon his body, woƒoe kple atam, so that ale bena the stripes of Christ ye- be your healing avenue. Kristo ƒe ƒoƒo ƒe abiawoa, to edzia míakpɔ dɔyɔ. To Kristo ƒe ƒoƒowo mea, míekpɔ dɔyɔ. To eƒe ka abiwo mea, míekpɔ katutu. All our pains are taken away. To eƒe ka abiwo mea, woɖe míaƒe vevesesewo katã ɖa. Recovery through his striking stripes. Dɔyɔyɔ to Kristo ƒe ƒoƒo ƒe abiawo dzi. Let's look at them one by one. Azɔ ɖe míalé ŋku ɖe ŋuti ɖeka. Hear what was said on each point. Ne etɔ bena ɖe le se nu yi gblɔm mi le eyi kawoa, Point. eyi kawoa le atsɔe, Inside you. le asɔe va ɖokuiwo gbɔ, Accept that point. ele axɔe. And everything you hear. Ye nu sia nu si ne sea, That's for me. abe eya tɔnye, For me. eya nye be nya yawo gblɔ. Read that for me. Ewɔ sia ɖe tanye, Pay the price for me. exe fu ɖe tanye, He suffered for me. ekpe fu ɖe tanye, Bore my punishment. eya de tanye vevesese te, Each provision yours. eye wòwɔ nana na o, Each promise yours. eye wòwɔ eƒe ŋugbedodo be zutɔ. Every state Wò ya ɖe, enya yiwo katã wògblɔa tsɔ wɔtɔwoe, and you understand. ŋugbe yiwo katã wòdoa tsɔ wɔtɔwoe, Sit you. eye se gɔme ɖa ɖe ame ya xɔ ɖe tenyeƒe, Will not suffer what ye have suffered for me. ye wɔe bena ɖe nu yi efu yi ke wòkpe ɖe tanye nyanya magakpe fu make o. Want the revelation of our suffering substitute. Gbã ɖe ɖeɖefia ku ɖe ame yi ke tsɔ míaƒe fukpekpeawo ŋuti na mi. Chapter 53 verse 1. Yesaya tablatɔ vɔtɔ kpegba. Who has believed our report? Ame kae xɔ nya si wogblɔ na mi la dzi se. It's not where we live, it's not where we dwell, it's not who we are, but believing. Who believes? Menye ame ka míenye, menye afi ke míele, nu yi ke le mía sia yi nye va ɖe. Wobe ame kae xɔ se. Afi sia afi si ne le xexea me. Location in the world is not the important thing. Me be teƒe yi le xexea me ye le vevi ɖe o. Where you are in the world, Afi sia afi si le xexea me. nation is not the important thing. Me be du abe ŋkɔ nye nu vevitɔ. It's who you are in your heart. Vɔ ame yi le nye le wò dzime ye le vevie. Ame dzi le xɔse le wò dzime ye le vevie. Confidence to in your heart. Ame dzi le kã ɖo le wò dzime ye le vevie ɖe. Here in Hyderabad, Eye le afi ya le míagbɔ radioa gbɔ le ŋkɔ yi sema. it's not where you're standing. Mafi ke le nɔ anyi ɖo nye nya o. It is what you believe in. Vɔ nu yi ke dzi le xɔse ku ɖe Kristo ŋutia ye le vevi ɖe. You are hearing the message Afi sia afi si le ŋkɔnye se le vivia. where you are. It is what you believe in your heart. Menye teƒe yi le lea ye le vevi ɖe vɔ nu yi dzi le xɔse le wò dzimea ye nye nya. Church you attend. Meka tsɔtsi ke le yina o. Any religion you associate. Meka subɔsubɔ yi ke me le o. That's not what matters. Menye nu vevitɔ. Who do you believe in your heart? Vɔ ɖe le diwo mea ɖe ame ka dzi le xɔse ye le vevi ɖe. God is looking. Mawu le danku ɖi. Searching. Mawu danku ɖi. Looking everywhere in the stadium. Eye wòle ame sia ame kpɔm le radioa gbɔ. Who has believed the report? Bena ɖe me kae xɔ nya dzi se. Believe the report. Enya wo gblɔ na mia ame kae xɔ dzi se. An answer.
ne le atia ɖo nyama ŋutia I am the one. agblɔ be enye nye ame si emexɔe se la The moment you say, I believe, ɣe ma yi le gblɔ bena mexɔe sea the report. mexɔ nya ye wogblɔna dzi se Christ is my suffering substitute. bena Kristo ye xɔ nye fukpekpewo ɖe tenyeƒea. Immediately, it will give you the power, the strength, what his arm can do that no other person can do for you. Ana o ŋusẽ ana ŋutete numake bena natia va wɔ nane ke o matia wɔ sã o. Still there. Ekpɔ kpukpui velia Still for he shall Yesaya tabla tɔn vɔ tɔn kpukpui evelia him as a tender plant. edze abe atilɔfɛn ene le eŋkume My crown. eye abe keƒe dzedze tso anyigba ƒuƒu me ene nɔnɔme kple ɖeka dzedze mele eŋu o ne míaɖe ŋku ɖe o eye kpɔkpɔme mele eŋu ne eƒe nu nadzro mí o. Kristo be nyagblɔm lolo He was in heaven from all eternity. enɔ dziƒo tso mavɔ me ɖe mavɔ me. But Isaiah said it's wonderful. Nu yi ke gblɔ Yesaya lea enyo ŋutɔ It's beautiful. enu ya nyo ŋutɔ It's glorious. ŋuti kɔkɔe le nu ya me All eternity until he was born. tso mavɔ va se ɖe esime wo va dzi Wonderful, enyo ŋutɔ beautiful, enya kpɔ glorious. enu gã ye Came to the world. eye wòva va xexea me He came to the world because of you. eva xexea me ɖe ta o God so loved the world. elabe ale gbegbemawo le xexea me Gave his only begotten son. wòtsɔ eƒe tenuvi la hena Whosoever believes in him bena ame sia ame si xɔ edzi sena la perish but have everlasting life. matrɔ o ke boŋ wòakpɔ agbemavɔ So he was born in the world. ta wodzi ɖe xexea me And the wonder of his personality in heaven, he left in heaven because of you. eye nyanyakpɔ si ke le si le dziƒoa eɖe asi ɖe ŋuti va anyigba dzi ɖe ta o. Beauty of his divine nature, he left in heaven because of you. Nyanyakpɔ si ke le si le dziƒoa eɖe asi ɖe ŋuti eye wòva anyigba dzi ɖe ta o. Of his glorious personality, he left that in heaven because of you. Ŋuti kɔkɔe si ke le si le dziƒoa egblẽ ɖe ye wòva anyigba dzi ɖe ta o eye wòva dzi Because of you, le ta o. not in the most competent, complete hospital, he was born in a manger. Menyi bena le kɔdzi gã aɖe si ke enuwo nya kpɔ le afi ma lo vɔ gake elãwo ƒe nuɖuɖu me ye emɔwo katã ta o ko wòwɔe ɖo Then he lived in this life. eye wònɔ agbe He had no place to lay his head. eye mekpɔ afi si wòada ta ɖo hã o. He slept in the boat. Emlɔ atɔdziʋu me The ordinary fool. edɔ afiwo Then eventually he got to the cross. ye mlɔeba la eva yi atisoga ŋuti With lashes. eye woƒoe wògbɔdzɔ All the beating. eye ƒoƒoa katã All the crucifixion. kakra le atisoga ŋutia Pain he bore. eye To the point now, when people looked at him, woƒoe ale gbegbe na amewo kpɔea king on the cross, ye wòle atisoga ŋutia looked at him. eye amewo kpɔea amewo ɖe ŋku kpɔea Physical strength drained. ŋutilãme be ŋusẽ ke katã hã dzo le me megaɖo ŋusẽ ɖeke o Even finger to drain. eye yewo bena ɖe tsikɔ le iwu ma wotsɔ ahatsitsi nɛ be wòano Yielded up the ghost. eye si wonɔe kpɔa ɖe ede ta go eye wòtsɔ be gbɔgbɔ na kpɔe ɖa le atisoga ŋuti Beauty. nyanyakpɔ ɖeke mele si o Cross. kpɔe ɖa le atisoga ŋuti Strength. ŋusẽ ɖeke mele ŋu o At him on the cross. kpɔe le atisoga ŋuti ɖa Physically, no desire. le ŋutilãmea madzro o Was your substitute. vɔ gakea ye ɖɔli teƒe o As you look at yourself, ne kpɔ wò ŋutɔ ɖokuiwoa I think I am a wonder. le abui bena yenye nukunu Heaven looks at you. Heaven says, dziƒo ne kpɔwoa wow. dziƒo kpɔ kaka dziƒoa be le abe ŋɔvi ene Yourself. ne wò ŋutɔ kpɔ ɖokuiwoa You might say, I am beautiful. le atia gblɔ be yenya kpɔ ŋutɔ
Heaven looks at you. vɔ ne dziƒo ya kpɔ wa At your heart. dziƒo kpɔ wo dzi Looks at your life. dziƒo kpɔ wa gbenɔnɔ Heaven says there's nothing beautiful about you. dziƒo la gblɔ bena naneke mele ŋuti nya kpɔkpɔ gbe ɖo See, look at yourself. ne wo ŋutɔ le ɖokuiwò kpɔm ma Say, I am desirable. le agblɔ bena ɖe ye le amewo dzro Heaven looks at your heart. vɔ dziƒo ya kpɔ wo dzimea Looks at your person. dziƒo ya le ŋku ɖe wò ametsia ŋutia Your personality. dziƒo ya kpɔ ametsi le nyia Says nothing desirable about you. dziƒo la gblɔ be naneke mele me o adzro ame o naneke mele ŋuti o la dzro ame o Yourself. eya ta matia yi dziƒo le wo ŋutɔ agbagba dzedze nu o dziƒo be awo No place for a worm. teƒe ɖeke meli na ŋɔ o teƒe ɖeke meli na ŋɔvi o dziƒo la be ɖe Place for ugliness. dziƒo ɖeke me teƒe ɖeke meli na ame menya kpɔ o. There is no place for the vessel in whom there is no desire, no pleasure. dziƒo la bena ɖe ekplu ɖeke meli si ma dzro amoa nɔƒe meli na le dziƒo o. Said, కానీ ప్రభు అంటున్నారు aƒetɔ la be have nu yi le asinya the only thing that can take you to heaven. ye koe le nye nu ɖeka yi ke la kplɔ yi dziƒo కలదు కదా He said, I'll stand in your place. ఆయన అంటున్నారు yesu bena mexɔ ɖe tewòƒe I'll bear your ugliness. matsɔ wo manya kpɔa matsɔ ɖe ɖokuinye dzi Wood in your life. నీ యొక్క జీవితం eŋɔvi le nye maxɔ ɖe ɖokuinye me That's why he came. అందుకే eya ta wòva ɖo Now said, I'll take what you have and give you what I have. eye wòva bena ɖe nu yi le nya maxɔe eye nu yi me nya matsɔe na o It is not substitution. nenema wòva ɖɔli mía teƒe ma It is not suffering. nenema wòva ɖɔli mi Now qualifies you to go to God in heaven. ye va na bena latia yi ma wo gbɔ le dziƒo అర్హులుగా చేస్తుంది All by yourself, wò ŋutɔ le ɖokuiwò sia no wonder. ఏ ఆశ్చర్యం mewɔ moya o All by your own ideas and ideology. wò ŋutɔ wò susu kple wò susu ɖeɖewo katã There's nothing wonderful about it. naneke menyo le me o ఏది కూడా ఉండదు What looks wonderful on earth Nu- is one road to heaven. ఈ nu yi ke nye enu nyakpɔ le anyigba dzia ele si be ati yi ke nyinyoa ne le dziƒo gake kristo va eva ɖɔli teƒe o చూడడానికి వచ్చారు From heaven to earth. kristo tso dziƒo va anyigba dzi So he రాజ్యాన్ని can take you తీసుకెళ్ళడానికి from earth to heaven. ale be wòate akɔ wo tso dziƒo ate akɔ wo tso anyigba dzi ayi dziƒo Christ, అందుకే ene va kristo gbɔ confess ene ʋu eme nɛ there is no wonderful thing in me. bena ɖe naneke menyo le menye o It's only in Christ. enua kristo ɖeka me ko wole The wonder of salvation from Christ. eye mexɔ ɖeɖekpɔkpɔ nyui ma le kristo me ne le va kristo gbɔa Confess eye le ʋu eme there is no beauty in me. bena ɖe nyanyakpɔ ɖeke mele menye o Makes all the offspring of Adam ugly. ఆదాము సంతతి అయిన nu vɔ̃ wɔe bena ɖe adam va zu ame yi ke menya kpɔ o మీరంటే eye le gblɔ bena Beauty I can claim. ne megblɔ be menya kpɔ hã I claim it from Christ. నేను క్రీస్తు దగ్గర ke mele gblɔ le kristo ta ye Says there's no desire for you. elabena ɖe రక్షించదగింది dzo ఏమీ లేదు nyemedzro ame o elabe dziƒoe gblɔe క్రీస్తుతో gake ne va wɔ ɖeka kple kristoa Brings the desire of heaven upon you. nume la va wɔe bena ladze na dziƒo ఏకీభూతంగా చేస్తుంది Actually, when you receive Christ, enyatɔ me ne exɔ kristoa Christ becomes your substitute. ye kristo ɖɔli teƒewoa అంటారు. And he gives you forgiveness. eye wòna wò tsɔtsɔke Gives you righteousness. eye wòtsɔ nu vɔ̃ ke o And he gives you eye a new life. wòna agbedzɔdzɔe nɔnɔ eye wòna wò agbe yeyea లోకమునకు వెలుగాయన Puts that light in your life. eye wòɖe xexeme ƒe agbe ɖa le mo ye wòtsɔ eƒe agbe de me oa Heaven as the light of the world. eye wòtsɔ o ɖo dziƒo ƒe ŋkume abe xexeme ƒe kekeli enea Because of Christ. zi ɖeka le kristo ta Christ. elabe le kristo me ta Because Christ dwells inside you. esi wònye be kristo le mewo ta ఉన్నాడు గనుక Heaven now sees the wonder in your life. dziƒo la kpɔ nu nyui le mo wò agbe me azɔ Beauty in your life. dziƒo la kpɔ nyanyakpɔ le wò agbe me Desirable to heaven. fifia la dze na dziƒo azɔ తగ్గవారిగా ఉంటారు Is your substitute. eya nye ame si ke ɖɔli teƒe o And as you receive him, eye ne exɔea as you have him, ne ele asi wa then you have all your sins taken away. ekema nu vɔ̃wo katã woatsɔ ake o Verse 3 there. akpɔ kpukpuitɔlia ɖa 3 says, yesaya tablatɔvɔtɔn kpukpuitɔlia rejected of men ఆయన amegbetɔwo do vloe eye wogbe because
le tawò lo. despised and rejected of me. Ó do vlo ya amegbetɔwo gbe. A man of sorrows because of you. Ŋutsu kpe hiã wònye le tawò. Acquainted with grief because of you. Ŋutsu kpe hiã wònye le tawò. We hid our faces as it were, our faces from him. Kple ame si dzi dɔléle le la wònye wodo vloe abe ame si ta wotsɔ nu ŋkume ɖo la ene le tawò. Ekpɔ wodo vloe. We esteemed him not. Eye míabui ɖe naneke me o le tawò. Now, Azɔ if you look at that verse, ne wòle ŋku ɖe kpukpu ya ŋutia, desperately yourself. wò ŋutɔtɔ be nyagblɔm wole. You lie Woagbea because of your language, le enya yiwo do agolo wo nu me ta. your lifestyle. Le woagbenɔnɔ yi ke le asiwò ta. Decent people, honorable people, they despised you. Bubumewo, ame ŋkutawo dona vlo. Because of your behavior. Agbenɔnɔ yi ke le asiwò ta. Because of your character. Ede yi ke le asiwò ta. Meaningful people rejected you. Ame ŋkutawoa wogbe o. And because of all the wrong things you've done, Le nu vlo yiwo le wɔna ta. sorrows came into your life. Veve sese va ge ɖe wò agbe me. Grief came into your life. Dɔmedzoe va yɔ wò fũu. Nublanui va yɔ wò agbea fũu. Your friends, they were leaving you one by one. Exɔlɔwo ka le wo ŋuti o ɖeka ɖeka. For they knew who you were. Elabe wova dze si ame yi ke le nye. It is my friend. Ebe xɔlɔnye Who you were. elabe wonya ame yi ke le nye ta. Your thoughts. Wò agbe, Ways. wò susu, All your wò mɔwo, susu yiwo katã le ɖena. so unreasonable, they began to say, no, I can't go on with this man. Ye wova nya be o. Ame ya ne susu yiwo le sia nyemate ayi kpli o. Got into trouble. Eyi si ke le va ge dze tsitɔtsitɔ mea. Till somebody will come and give me a helping hand. Eye ele mɔ kpɔ bena ɖe ame ɖe la va akpe ɖe ye ŋutia. Hiding as it were from you. Wo katã wodzo si be wosi wula ɖe o. Not esteem you. Womebu wo ɖe naneke me o. Rejection brought depression. Gbegbe ma ewɔe bena le tsaka le ɖo susuwo me. Brought distress in your life. Gbe esia amewo gbe woka le ŋutiwo me ewɔe bena ɖe hũɖeɖe va yɔ fũu le bena ale bena Loneliness. le wòawura mea etsia kongo eye avi dzi ko le ge sia ge me. Gake Kristo akpɔ ame yi le nye Bear the consequence of your sin. ekpɔ bena ɖe On earth. nu vɔ ŋutɔ ke le wɔ le anyigba dzi matia xe be fue le anyigba dzi hã o. And he came. Eye wòva And he said, I was standing for you. ye gblɔ be manɔ te ɖe eŋu na o. You are despised. Wodo vlo wae. I bear that for you. O matsɔ ɖokuinye dzi. Rejected of me. Amewo gbe wò alo. I bear that for you. O matsɔ nu ma ɖo ɖokuinye dzi. Sorrowful. Ezu vevesese ba me. That for you. Matsɔ nu ma ɖo ɖokuinye dzi. A man, a woman of grief. Ezu ŋutsu kple nyɔnu si ke dɔmedzoe veve ɣeliɣeli yɔ akɔdzi na. Joy. Dzidzɔ ɖeke megali o. No happiness. Vivi sese ɖeke megale me o. Sadness and sorrow. Emoyɔyɔ gbe sia gbe blanuiléle vevesese koe yɔ wò agbe. Substitute. Kristo va bena ɖe o meɖɔli teƒe o. Matsɔ ya ɖo ɖokuinye dzi. Despised. Amewo do vlo Belittled. eye wodo vlo Put down. eye wogbe o. Says, I come to bear that for you. Kristo bena ɖe ye va be yeaxɔ nu mawo akpe o. Nobody esteemed you. Ame ɖeke megade bubu ŋuti o. No. Wo ŋutɔ ɖeka wogbe o la. Personal esteem. No. Wo ŋutɔ hã megate le vevidro ɖokuiwo ŋuti o. Despised yourself. Wo ŋutɔ hã le do vlo ɖokui o. Even you yourself, you say, who am I? Nothing. Wo ŋutɔ hã le gblɔ bena ame ke menye. Nyemenye naneke o. Nu ma ta tututu ye Kristo va ɖo. Lift you up. Eva bena ɖe ne yeakɔ wo ɖe dzi. Uphold you. Yeava lé wo ɖe asi. So that all that internal suffering, Ale be fukpekpe ememetɔ ma. so that all that internal despair, Ale bena mɔkpɔkpɔ bu ɖe ame yi ke le mewòa. all that internal dejection, Ale bena ɖe aleke wo ŋutɔ le gbe ɖokuiwoa yeaɖe wo katã ɖa. revelation comes to you tonight. Egbea ɖeɖefia yeava na o. He is
your suffering substitute. eya nye wò fukpekpea eye va xɔ wò fukpekpea ɖa le tewoƒe le ma ta Where he was rejected, afi sia wò gbe lea he did nothing wrong. mewɔ nu bara ɖeke o The wonder over the whole universe, vɔ beautiful from all eternity. nyanya kpɔ tso mavɔ yi ɖe mavɔ me la va Yet for your sake, gaka ɖe ta wa he allowed himself to be despised. eɖe asi eɖokui dzi be woado vlo ye He was rejected. ogbe The Father accepted him. fofoa xɔe The angels accepted him. mawu dɔlɔxɔwo xɔe The whole of heaven accepted him. dziƒoa katã xɔe togbɔ be wogbi hã Of you. gake mewo katã le tawòe Because he came to pay your price. elabena eva xe fe ɖe tawòe Why he was rejected. ye wɔe bena wogbe The rejection came to a climax. gbegbea va ɖo teƒe kɔkɔ ɖo ale gbegbe In on the cross. esi ke wohe ɖe atsia ŋutia And he said, my God, why have you forsaken me? ebe nye mawu nu ka ta egblem ɖi ɖo Can somebody suffer for you like that and you will not have him as your savior? ɖe ame ɖe la kpe fu ɖe etawò nenema ye ame ma mawu ye wòanye ɖela oa Are rejected for you like that and you turn the other face against him? ɖe ame ɖe la kpe fu ɖe tawò alea eye ko le atrɔ megbe dome adea Can somebody suffer grief for you like that to the point of death on the cross and then you'll not embrace him as your savior? ame ɖe akpe fu ɖe tawò kakaka woakre ɖe atsi zoganti wòaku koa ɖe ye ma kpla sika nɛ ekɔ nɛ awɔe wòanye ɖela oa Realize the revelation that comes to you. le ŋku ɖe ɖeɖefia yi ke va na wò la ŋuti He is your suffering substitute. ye nye ame ke va de tawò fukpekpewo te Look at point number 2 there. míakpɔ akpa velia zɔ Point number 2. akpa velia Redemption by the spotless Savior. xɔxɔƒle si ke ɖela si ŋuti ɖiƒoƒo aɖeke mele o la na By the spotless Savior. xɔxɔƒle si ke ɖela si ŋu ɖiƒoƒo aɖeke mele o la wɔ There's rest nu ka nye xɔxɔƒlea in redemption. xɔxɔƒlea ye nye The Dɔdɔɖo. glory lost in Adam, redemption brings it back, restoration. ŋuti kɔkɔ si ke mi bu le Adam mea o xɔxɔƒlea trɔ va ɖɔe ɖo na mi Redemption. We died in Adam. míeku le Adam me Dead in sins and trespasses. míeku le vodadawo kple dzidadawo me And the redemption of Christ is what has brought us back. eye Kristo be xɔxɔƒlea ye va ɖɔ mi ɖo There is resurrection in redemption. tsitretsitsi ele ɖeɖekpɔkpɔ alo xɔxɔƒlea me Sins and trespasses. ye ta o de ta míaƒe dzidadawo te Comes to revive us. eva be yeava gbɔ agbe mi Now alive to God. be yeagbɔ agbe mi na Mawu To God. míezu ame gbagbewo na Mawu The life of God. eye Mawu be agbe le mía me zɔ There's restoration in redemption. tsitretsitsi le xɔxɔƒlea me Resurrection in redemption. tsitretsitsi le xɔxɔƒlea me In redemption. wɔwɔ yeye le xɔxɔƒlea me Renews our life. etrɔ míaƒe agbewo wɔ yeye Turns our lives around. etrɔ míaƒe agbe keŋkeŋ And there is righteousness in redemption. eye dzɔdzɔenyenye le xɔxɔƒlea me Without him, we're not righteous. eya manɔmea mi manɔ dzɔdzɔe ɖe kpɔ o Just by yourself. wo ŋutɔ mate anɔ agbedzɔdzɔ kpɔ gbe ɖe o You can take all the decisions of the world. You cannot be righteous by yourself. le atea wɔ nyamesosowo katã le xexe ya me gakea mate anɔ dzɔdzɔe ɖe kpɔ gbe ɖe o Any kind of determination you want, you cannot be righteous by yourself. atea wɔ nyamesoso kplikpa si ke le atea wɔ gake manɔ dzɔdzɔe ɖe kpɔ gbe ɖe le wo ŋutɔ ɖokui si o Climb the highest mountain. ame ɖe le to kɔkɔ ɖe lia Go the deepest valley. eye woya bali de to la me Sacrifice whatever is precious to you and throw it in the river. There is no righteousness in any direction. atea sɔ nuvevitɔwo kekake asa vɔ asɔ ƒu gbe ɖe tɔ me gakea ɖe dzɔdzɔenyenye mate anɔ me wo kpɔ o Work for it, for righteousness. atea wɔ dɔ ku ɖe dzɔdzɔenyenya ŋuti Christ. Kristo ɖeka pɛ Christ our
Savior. Kristo mia ɖe la Kristo. Christ the spotless Savior. Kristo si ŋu ɖe la si ke ŋu ayileli aɖeke mele o Your life. ye koe la ɖɔ wò agbe ɖo Bring resurrection to your life. ye koe la he tsitretsi va wò agbe me Bring that renewal revival to your life. eye la he wɔwɔ yeye va wò agbe me Bring righteousness to your life. eye la he dzɔdzɔenyenye va wò agbe me Redemption by the spotless Savior. xɔxɔƒle to ɖela si ŋu ɖiƒoƒo aɖeke mele o la dzi ఇక్కడ 4వ వచనం 3వ వచనం తర్వాత Isaiah chapter గమనించండి 3 verse 4. Yesaya tatɔ kpukpu nelia He has borne our griefs. నిశ్చయముగా ఆయన ede ta míaƒe vevesewo te Remember the griefs we read about in the earlier verse. míexlẽ మనకున్న దుఃఖాలు మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం Yesaya tabla atɔ̃ vɔ tɔ̃ kpukpu nelia ke ya etsɔ míaƒe dɔlélewo అనుభవించిన వాడు eye wòde ta míaƒe vevesewo te Place to all. akpukpu nelia ɖe nua gɔme na mí Surely, kakaɖedzitɔe certainly, kakaɖedzitɔe truly, nyateƒetɔe Christ has borne our grief ke eya Kristo etsɔ míaƒe dɔlélewo to carry our griefs away. eva tsɔ míaƒe vevesesewo yie పోవడానికి వచ్చారు Came to carry our pains away. eva tsɔ míaƒe vevesesewo yie To carry our punishment away. eva tsɔ míaƒe towohɔwo dzoe పోవడానికి వచ్చారు Surely, surely, surely. kakaɖedzitɔe 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 Our griefs ఆయన మన ede ta míaƒe vevesewo te carried our sorrows. మన యొక్క etsɔ míaƒe vevesewo yi The sorrows we read earlier, eɖo ŋku vevesewo míegblɔ va yi dzia a man of sorrows ఆయన fukpekpe me ఉన్నాడు came to carry our sorrows. eva tsɔ míaƒe vevesesewo dzoe He esteemed him stricken, eye mía míebui be enye ame siwo ƒo smitten of God and afflicted. míebui be ɖaɖe Mawu ƒoe eye wòdo funyafunya nɛ What wrong did he do? evo kae wòda What sin did he commit? nu vɔ̃ kae wòwɔ చేశారు Nothing. mewɔ nu vɔ̃ ɖeke o It's because of your sin. vɔa le wò nu vɔ̃ ta ye It's because of your evil deed. le evɔ yi ke le wɔa ye ta ye Look at verse 5. kpukpu atɔ̃lia It says in verse 5, 5వ వచనంలో but was wounded for our transgression. మన అతిక్రమ ke wode abia ŋu le míaƒe dzidadawo ta Explains everything. Yesaya tabla atɔ̃ vɔ tɔ̃ kpukpu atɔ̃lia nu ya ɖe nuwo katã gɔme lo Transgression, wò vodadawo her transgression, nye dzidadawo the transgression nyɔnua ƒe dzidada of this nation, ŋutsua ƒe dzidada dukɔ ya metɔwo katã ƒe vodada in every nation, dukɔ sia dukɔ metɔwo ƒe vodada whatever the transgression, leka ke nye vodada whatever the name is called. leka ke nya le woyɔna vo yi woda Abel, you put on that transgression. leka ke nye ŋkɔ yi ke woda ɖe vodada ma dzi Transgression of the flesh, శరీర ŋutiname ƒe dzidada transgression of the mind, అలాగే susume ƒe dzidada common transgression of all people, amewo katã ƒe dzidadawo అతిక్రమాలు special transgression of some people, ame aɖewo ŋutɔ ƒe dzidada yi ke wowɔna le wo ɖokui si the transgression of everyone, ame sia ƒe dzidada tɔxɛ అతిక్రమాలు every evil sin that we have done, enu vɔ̃ ɖe sia ɖe si ke mí katã míewɔ whatever the name, leka ke nye ŋkɔ yi le si whatever the label, leka ke nye ŋkɔ yi le si whatever the size, leka ke ye be lolome was bruised for our iniquity. ke wogbã gudugudu le míaƒe vodadawo ta Chastisement of our peace was upon him. మన míaƒe ŋutifafa ƒe tohehe le edzi It's because of you. le tawò ye It's because of me. le tanye ye And as you realize, eye ne do dzesia Christ has done Kristo wɔ what angel Gabriel or Michael cannot do. nu yi ke Mawu dɔla Gabriel Christ has Mawu dɔla Michael matia wɔ wa eya ye Kristo wɔ that cannot do. Kristo wɔ nu yi ke ame gãtɔ kekeke le anyigba dzi matia wɔ Christ is spotless. ele adzesi bena ɖe Kristoa ɖe ɖiƒoƒo aɖeke mele si o mo kaka mele ŋu o nu vɔ̃ mele ŋu o For all this for you. ede ta nu yiwo katã te ɖe ta o How do you show your gratitude? eye wòve nu o You should have gone into prison. ewoe ɖo la yi gaxɔ me Somebody came and said, go free, I'll bear the imprisonment for you.
ye ame aɖe va bena ɖe woadzo yi nyama yi gaxɔme ɖe tewoƒe దేశాల్లోకి వెళ్తానన్నారు. What kind of gratitude will you show? akpe kaƒomevie la de na amea Christ has done. numa Kristo wɔ జరిగించాడు. That's what Christ has borne. numa ye Kristo de ta te Took everything for you. etsɔ nuwo katã ɖe ta o All చేపట్టుకున్నారు. you can do in gratitude. nu yi la tia wo kɔ yi mena ɖe la de akpe nɛ Come to Christ ne va Kristo gbɔ and say, I am sinful, you are sinless. నేను ele agblɔ bena nyea mewɔ nu vɔ̃ woya nu vɔ̃ mele ŋu o Spots and stains, you are spotless. నేను మచ్చ nyea ɖe vodada ayilele le ŋunye vɔa woya vodada mele ŋu o nyeawo bu fɔm gake woya le nye dziɖula Bring myself unto you. eya ta metsɔ ɖokuinye va na o Was believe that report. ame ke xɔ nya dzise Whom is the arm of the Lord revealed? ame ma ŋue mawo ƒe alɔ aɖe ɖokui fia ɖo This for everyone. ఆయన ewɔ nu ya na ame sia ame ewɔe ɖe ame sia ame nu kpɔ kuku adelia ɖa Verse 6. kuku adelia First of all, Yesaya tablatɔ vɔtɔn beginning of verse 6. 6వ వచనం యొక్క kuku adelia ƒe gɔmedzedzea All. అందరూ wo katã The end of verse 6 mikpɔ తర్వాత చివరి kukua మాట be చూడండి. nu అందరూ mi katã shows you there's no partiality. egɔme ɖi bena mekpɔna ame ŋkume There is no exception. womeɖe ame ɖeke le me o All. mi katã All. mi katã míaƒe Over there where you're sitting. afi ɖe kpekpe yi ke le nɔte ɖo le nyase All. అందరిలో wotsã le eme That's what he's saying about all. kpɔ nu yi ke wogblɔ tso katã ŋuti ɖa We like sheep have gone astray. ebe mi katã míetra mɔ abe alewo ene Everyone is some way. eye ame sia ame lé eƒe mɔ tsɔ All we like sheep have gone astray. mi katã míetra mɔ abe alewo ene Everywhere. ame sia ame le afi sia afi Every man is some way. ame sia ame lé eƒe mɔ tsɔ Problem of the whole of humanity. amegbetɔ ƒomea katã be xaxa సమస్య ఏదైనా Our self-will. ye nye mía ŋutɔ ƒe lɔlɔ̃nu wɔwɔ That's what I want to do. nu yi medi be mawɔ That's what I will to do. nu ma ko mawɔ చేస్తాను. That's where I want to turn. afi ma medzi matrɔ ɖo ɖa That's common everywhere. ele afi sia afi సర్వసాధారణం. As a little child is growing up, esi ɖevia le tsitsima child cannot talk. ఒక eye ɖevia mate ƒo nu ƒo ema yi hã o. Scream and kick. enɔ etatam వేస్తారు. Have my way. Let me have my way. nye ŋutɔ ma yi afi me dzro nye ŋutɔ ma yi afi dzrom It's coming to childhood and is adolescent. ఇప్పుడు eye wòle tsitsim vi ɖe పెద్ద వయసులో tsitsim vi ɖea Wants to show everyone ప్రతి వారికి edzi be aɖe fia ame sia ame any authority in my life. be ame ɖeke makpatse na ye ba gbe o Pushing me that way, pushing me that way. na ame ɖe be ne yi akpa yi ɖe ko dzia ye ŋutɔ la gatɔ tutu akpa keme But you need your parents' advice because they are older than you are and they know the better thing for you. No. voa ɖe le My own way. It's the disease of every life. voa ɖe le hiã dzilawo be toƒo ɖo elabe wotsi wo woawoe dzi o wonya nuwo wo awo nyanyem le dzi o emae nye sɔheviwo katã be dɔléle What brings conflict in any society? nu yi ke hena dzre va edukɔ mea Will turn my own way. nye ŋutɔ matsɔ nye mɔ Two people get married together. ame eve wo ɖe wo nɔnɔewo lo All smiles and laughter and joy. dzidzɔ kple vivisese nɔ me A few days, a few weeks, a few months into the marriage. ŋkeke aɖewo va yi kɔsi ɖewo va yi ɣleti ɖewo megbe koa edzre va Separation, mama va divorce. srɔ̃gbegbe va Why? nu ka dzɔ Man wants to have his own way. ŋutsua be yeato ye ŋutɔ be mɔ Woman wants to have her own way. nyɔnua hã be yeato ye ŋutɔ be mɔ Then we come to life emie va gbea me జీవితంలోకి వస్తే and we're now in society. fifia mi le dua me vɔ ఉన్నాం. And we're trying to be somebody in society. eye míedzi be míazɔ ame aɖe ƒomevi le dua me And again, because everybody wants to have his own way. esi ke ame sia ame dzi be yealé be mɔ tsɔ ta The vehicle is coming this way. eʋu gbɔnɔ le afi ఇందులో The వస్తారు. other vehicle is coming. eʋu bubu hã Collision. eʋu bubu tsa gbɔnɔa ɖeko va ɖo wo nɔnɔe mo dzaa I will not turn for him. nya nyematɔ te nɛ o తిరగను. I will have my way. enye le va yi gbã The vehicle coming also says, I will not turn for him. eʋu yi ke gbɔna hã ye be yematɔ te kpe o I will have my
own way. enye la va yi gbɔn వెళ్తాననుకుంటే There's collision, there's accident, there is death, there is pain. evɔe gblo wolɔ nɔnɔewo evɔe afɔku dzɔe amewo xɔ abi World has all the inhabitants wanting to go their own way. xexea katã menɔlawo ame sia ame dzi be yeatsɔ ye be mɔ That's why we have problems. afi ma xaxa ɖo mía dzi le ma Christ came. eye kristo va va Christ came. kristo va va He said all the consequences of our transgression, our evil, our iniquity, our self-will. మన అతిక్రమాల ebe na ɖi míabe vevesesewo nu vɔ̃ mi wɔ eme tso nuwo katã He will take that to himself. yeatsɔe ɖo ye ɖokui dzi The Lord has laid on him the iniquity of us all. aƒetɔ la na míabe vodedewo katã ge dze eya amea dzi All that went astray, mi katã yiwo tra mɔ all that committed sin, mi katã yiwo wɔ nu vɔ̃ all that did iniquity, mi katã si wɔ dzidada people, all me be ame aɖewo ko o wo katã క్రీస్తు చెంతకు రావచ్చు wo katã wote va kristo gbɔ laid on him the iniquity of us all. elabena aƒetɔ la na bena ɖi míaƒe vodedewo katã ge dze eya amea dzi ఒప్పి ఉన్నాడు He takes away your sin, etsɔ wo nu vɔ̃ yie your common sin, wo nu vɔ̃ si ke le nya committed sin, nu vɔ̃ yi ke le wɔ your carnal sin. wo ŋutilãme nu vɔ̃ He takes all that away. etsɔ wo katã dzoe తొలగించి వేస్తారు Lays it on Christ our Savior. eye wotsɔ wo katã da ɖe kristo mía ɖela la dzi ఉంచుతున్నారు So forgiveness comes, ye wɔ bena tsɔtsɔke va freedom comes, vovokpɔkpɔ va so redemption comes, xɔxɔƒle va so resurrection comes, tsitretsitsi va and so righteousness comes, dzɔdzɔenyenye va ɖo restoration comes, eye ɖɔɖɔɖo va ɖo and a new life comes to you. eye agbe yeye nɔnɔ ge ɖe me o వస్తుంది Tonight you can have that redemption fie ya xɔxɔƒle ma la tia su asi o because of the spotless Savior. ఎందుకనగా atso xɔ la si ŋue ɖiƒoƒo aɖeke me le wo gbɔ ఇప్పుడు నేను మూడు mava akpatɔlia dzi azɔ Number 3, we're looking at the recovery through the striking strike. కొరడా దెబ్బలు పొందిన ma వ్యక్తి ద్వారా etɔ̃lia nye bena ɖi పునరుద్ధీకరణ. dɔyɔyɔ to kristo be kabiwo dzi Through the striking strike. ɣayaɣaya to kristo be ƒoƒo be abiawo dzi Chapter 53, verse 5. yesaya tabla atɔ̃ vɔ tɔ̃ kpukpui atɔ̃lia Transgression, వాస్తవానికి మన అతిక్రమాలు ke wode abia ŋu iniquity మన యొక్క míaƒe vodadawo had effect on every part of our life. అవన్నీ egblẽ nu le míaƒe agbe ŋuti చేస్తున్నాయి. You have a mind. నీకు susu le asi o That mind was twisted and affected negatively because of our transgression. మన míaƒe vodadamo egblẽ nu le míaƒe susuwo ŋuti బాధపరచబడుతుంది Whoever soul, మనకు ప్రాణం ఉంది that soul was luʋɔ le asi o oppressed and distressed because of our transgression. మన luʋɔ ma gbɔdzɔ etsaka le míaƒe vodada ta గురవుతోంది Whoever spirit, మనకు gbɔgbɔ le mía si that spirit, that heart was hardened, and that spirit was destroyed, dead because of our transgression. మన gbɔgbɔ aku gbɔgbɔ le míama dome gblẽ elabenka míewɔ nu vɔ̃ ఆత్మగా ఉంది But our mind only was not affected, అయితే మన míaƒe susu ɖeka koe gakpɔtɔ le te affected the body. ఆ యొక్క gake susua gblẽm le ŋutilã ŋuti Soul affected the body. ప్రాణం luʋɔ gblẽm le ŋutilã ŋuti Spirit affected the body. gbɔgbɔ gblẽm le ŋutilã ŋuti ప్రభావితం And చేసింది so the outcome తద్వారా of the పర్యవసానం injury of the mind and the soul and the spirit, that injury is visible on the body. ప్రాణాత్మ ne tɔ be ŋgblẽ le susu ŋuti ŋgblẽ le luʋɔ ŋuti ŋgblẽ le gbɔgbɔ ŋutia ezena le ŋutilã me It is that Ne- makes us sick. nu me wɔna mi lena dɔ And there's sickness everywhere. ye wɔ be dɔléle le afi sia afi Everywhere in the world. dɔléle le afi sia afi le xexea me Think about our world. mibu míaƒe xexea ŋuti kpɔ World. mibu míaƒe xexea ŋuti kpɔ Millions of homes and houses in the world. లోకములో ఉన్న aƒe gbogbogbogbo siwo le xexea me mibu eŋuti kpɔ Millions of houses in the world. aƒe gbogbogbogbo yiwo tu le xexea katã me mibu eŋuti kpɔ Millions of houses in this nation. aƒe gbogbo yi le mía deduia me Knock at every door. fo aƒe gbo ɖe sia ɖe kpɔ ɖa వారు ఆ తలుపు eye woʋu agboa na o Conducting a
ebena me le nume kuku wo Finding out what has happened there. be ina kpo nu ke jojo la fima In this house, o to no be la po ya me is there anybody in this house who has never been sick? a bia be na de amere apo ya me le dokpo wa Oh, they say no. Even now, there's somebody sick in the house. ora be o fi ento go ha amere le dole la fama You go to the next house. le ya po ke kporo ame Ask the same question. bia ma ke Go to the next house. e ga po ke le ma me gbe ame The same question. bia ma ke Is there anybody who has never been sick in this house? be da amere apo ya me le dokpo wa Oh, they say sickness. Sickness has been here obo a long time. ora to no be o dole le apo ya me fi ajijilo dole le ali nto do bo Millions of houses we have in the world. afo gbogbo yo le mia be keke ya me The millions of houses we have in this nation. la afo gbogbo ke mia deju ya me You have sickness everywhere. dole le la afo kata me Jesus knew that. yesu nya When you are ne to be le sesiria you are in an aeroplane alo ele ya mo fu me and you look down through the window, ye le kpo frese me kpo anyigbanjira you can see everything down below. la kpo bo nu kata zu vichu kuide le nku me Was in heaven. kristo no jipo He looked down to the air, eye wo kpo anyigbanroda saw something on the air. e kpo nane la anyigbanjiroda Sickness, dole le pain, veve sese plague, abi everywhere. la fisi afi And he said, Yo. there is nothing that can help except I go there to help them and remove their sicknesses. eyo be nane kama ti akpera me ncho ne gbedo koma yi aleba ma yodowo Wonderful, we have hospitals. enyo nto lo be konji o le miasi As the hospitals are trying to deal with this, there's another kind of sickness that has come that the doctors have never seen before. esike konji o le ekame templo dole le iva e dole le abubu gato si o dokito mo mom je chi o And get the water out, more flood is coming on the ground. esikere etia ele de kpama bubu gava And Christ is the only power ye kristo re kapesi ko unsele because he's perfect ela be deblibo and because he's a substitute. eye sike ye dole mi atepota Comes and brings healing from heaven. eye o cho doyo to jipo veta Recovery from heaven. doyo yo haya to jipo va Heals us. yesu The powers on earth cannot give us. unse ke anyigba matia na Gives us. echo unse mana What all the traditional medicine of the world cannot give us. nui ke gbewolo matia wona mi wa Comes to give us. eva be acho na mi Above and beyond all the scientific discoveries of the world. eye ana numa sowu nusie dokita konjiji ko o mete wo Stripes lebe kabiota have the recovery through his striking stripes. mie kpo doyoyo to yebo fofo ba bia oji Isaiah chapter 53 verse 5. yesaya tabla to vo to kuku atolia He was wounded for transgression. ke o dia bien le mia po ji dada ota eye o gba gujuguju le mia po vo dada ota This was upon him. mia po nti va fa poto hele eji With his stripes we are healed. eye epo kabio wo cho yodomi He's the stripe. ye ofui He the striking. ye ofui He the smiting. ye ofo Ours the healing. mia to enye doyoyo a Ours the deliverance. mia to enye katutua Ours the relief. mia to enye vovo kokwa With mia to enye haya kple epo kabiola are healed. mie kpo doyoyo By his stripes takes our sickness. to mia po vo dada oyi Stripes to ba kabio mia takes our disease. de mia po vo dada ojo By his stripes all the pain that we have. de vo so kata mia jiro And because it's done, esiko weta is a finished work. evo It's a finalized transaction. evo ewu doanu It's something already settled. nane jovo And now we can look up to him. fifiare mia tia konkure ji akpoe On the stride. esike ogwe fo kwa Can now have the healing. fifia mia tia kpo doyo And tonight, as
as you call upon the Lord there, eye efia ya na yu apoto nkoa especially for you, ఆయన ప్రత్యేకంగా tokhere na wo specifically for you. tokhere na wo ele radio agbo Surely tonight, Christ is for you. tokhere afia ya Kristo atowelo He's watching us now, ele miakpom fifila looking at us now. ele miakpo iben ku ele miakpom He will take all our sins away. acho miapo nuvo ajoyi He will take all our guilt and condemnation away. acho miabe fon bubuo kple తొలగించి వేస్తారు. He'll give us salvation, ఆయన మనకు రక్షణ eye wanami give us redemption, dede kpokpo విమోచన eye wanami forgiveness, doyo wacho miapo nuvo akemi righteousness we couldn't have by ourselves. elabena jojo nyenye sike mianto mimetendoa Then he will give us healing, elanami doyo స్వస్థతిస్తారు. give us recovery, eye wanami gaya gaya restoration, anami dododo will relieve us of the pain we have. atu kamicho vovo sesesio miele emia me మనము elabe mieva globe Believe the report. mo khonyala jise నమ్ముతున్నాను. Who has believed the report? ameka khonyala jise I believe the report. nyamo khonyala jise నమ్ముతున్నాను. To whom is the arm of the Lord revealed? amekanwe apoto ba lo aderuku afiado To me, aderuku afiam I believe. elabo mo kwese Strength of aderuku afiam elabo mo kwese apoto be nsia aderuku afiam elabena mo kwese apoto be dede kpokpo a aderuku afiam aderuku afiao your belief, elabena le kwese healing of the Lord, apoto be doyo to you, మీకు aderuku afiam because you believe. elabena le kwese Every person here, amesia me yikele radio agbo individual, amesia me yikele kamera partake of this benefit, ike kpɔ gomele vide ya me this salvation, ike kpɔ gomele dede kpɔkpɔ ya me except ne egbe lɔ koa believe ne egbe xɔse koa he is your substitute. bena ye nya me ke va xɔ ɖe teƒe wa As you believe ne egbe xɔse he is your savior, be ye nye wo de la to believe eyi gbe le xɔse by his stripes you are healed. to eƒe kabio mea la kpɔ dɔyɔ lo You have that peculiar opportunity right now. mɔnu kpɔkpɔ tɔxɛ ma ela va nɔ fifi la You are going to have that singular privilege right now. gome kpɔkpɔ tɔxɛ ma asu asiɔ fifi la An uncommon privilege you never thought about in your life. gome kpɔkpɔ si ke me bɔ yi ke me kpɔkpɔ me susu le wa gbe me wa Christ will come to be your substitute. kristo la va ava xɔ teƒe That he will take your sin away, eye wòatsɔ wo nu vɔ̃ adzoe take your guilt away, eye wòatsɔ nu vɔ̃ be fɔbubu adzoe take your condemnation away. eye wòatsɔ wo fɔbubu adzoe Just by saying, I believe. le esime wo le gbegblɔ be ye xɔse ko Believe. me xɔse Let's bow and eyes closed. mina míabɔbɔ ta emiado gbe ɖa ele radio agbɔa bɔbɔ ta ele kame le mía ŋkɔ sema bɔbɔ ta eyi tɔxɛ ya To believe that Jesus Christ is the spotless Savior. ne xɔse bena yesu kristoa enye ɖela si ŋue fɔ̃ bubu aɖeke mele o ఆయన మీకోసం enye ame ke xɔ ɖe mía teƒe The final sacrifice. yenye vɔsa mamlɛtɔ అర్పణ. Christ, I believe. kristoa me xɔse Christ, I believe. kristo me xɔse In your heart, le wo dzimea put your heart before the Lord. trɔ wo dzi ƒo ɖe anyi le aƒetɔ la ŋkume I'm sorry, I am a sinner. ye le agblɔ bena ɖe o me ɖe kuku mewɔ nu vɔ̃ Of the all that have gone astray. o nye hã me le ame yiwo katã tra mɔa dome Part of the people who have transgressed the commandments of the Lord. ame yiwo katã da aƒetɔ la be se dzia nye hã me le wo dome Personally, nye ŋutɔ ɖeka confess my sin. mele nye nu vɔ̃ me ʋum I personally nye ŋutɔ ɖeka forsake my sin. meɖe asi le nye nu vɔ̃ ŋuti I personally nye ŋutɔ tɔxɛ I believe mexɔse Jesus is my Savior. bena yesu nye ɖela Say that. gblɔ nyama Say that from the depth of your heart. gblɔ nyama tso wo dzi ƒe gogloƒe I believe the report. mexɔ nya ye wogblɔ dzi se As you believe that report, ne xɔ nyama ye wogblɔ na mi dzi sea where you are, afi ɖe kpekpe yi lelea raise up your hand. woya nakɔ asi wo dzi చేతులు పైకి చాపండి. You and the Almighty God. ele mia kple mawu ŋusẽkatãtɔ dome దేవునికి మధ్య About any other person ame ɖeke be nu megava sume na wo lo to live. మీ జీవితం wo ŋutɔ ɖo agbo la nɔ ఉంటుంది. Born into this world by yourself. మీరు wo ŋutɔ wo dzi ɖe xexea me When you die, you
go to the great beyond by yourself. ne tɔ be le kua wo ŋutɔ wo ɖeke la yi Raise up that hand. ye ta wo ado asi ɖe dzi You're telling the Lord by raising up your hand. ye le agblɔ na aƒetɔ la esi le kɔ asi yi dzia Leave the report. bena ɖe ye xɔ nya la dzi se Christ is my substitute. bena kristo nye ye ƒe ame ke xɔ ɖe ye teƒe The report. mexɔ nya la dzi se Christ is my savior. bena kristo nye nye ɖela Raise up that hand. wo ya kɔ asi ye dzi You can see your hand there. eye le wo asi kpɔm lo This is what is going on in your heart. nu yi ke dzɔdzɔ le wo dzi me fia kristo le kpɔm Raising up your hand. ne kɔ asi ye dzia You stand up and I'm going to pray with you. mado gbe ɖa kple o ele radio gbɔ ele nya sem edze si bena ɖe ye hiã ɖela ya egbe do asi ɖe dzi ne mado gbe ɖa kple o do asi ɖe dzi la be le gblɔ bena ɖe mexɔ se gblɔ be mexɔ se That Christ is my substitute. bena kristo nye nye ɖela You're standing up because you believe. ekɔ asi ye dzi la bena ɖe exɔ se gblɔ be mexɔ se Christ is my savior. bena kristo nye nye ɖela And all the sins you have committed, eye nu vɔ yiwo katã le wɔa whatever the name, whatever the label, leke ke nye wobe ŋkɔ yiwo tsɔ nɛ forgives you now. etsɔ wo ke wo fifi la I accept. gblɔ be mexɔe I believe. mexɔ se Then redemption comes to you. ekema xɔxɔ ƒle ava na o Righteousness comes to you. dzɔdzɔenyenye ava na o A new life resurrection comes to you. agbe yeye tsitretsi be agbe ava na o Renewal comes to you. wɔwɔ yeye ava na o I believe. mexɔe se Once you believe, it is done. ezi ale si le gbe xɔ se kɔ ava me na o Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. xɔ aƒetɔ yesu kristo dzi se ne nakpɔ ɖeɖe Anywhere you are online, afi ɖe kpekpe yi le le ele zivea radioa ŋkɔ sem fifi la should believe wotsã xɔe se that Jesus Christ is your substitute, bena yesu kristo nye ame yi ke va xɔ wo nu vɔ̃wo teƒe is your savior. yesu kristo va de ta wo nu vɔ̃wo te eya nye wo ɖela asia nɔ dzi ne mado gbe ɖa kple o Father, in Jesus, fofo le yesu ƒe ŋkɔ me we declare everyone míegblɔ ame sia ame bena individual, ame sia ame as an individual. míeʋu eme bena ɖe ame sia ame Everyone says, I believe. ame sia ame si gblɔ be mexɔe se la I believe that Jesus is my savior. mexɔe se be yesu nye ɖela I believe that Jesus is the substitute. mexɔe se be yesu va ɖɔli teƒe nye yesu va xɔ ɖe tenyeƒe Give all their sins. aƒetɔ medo gbe ɖa be tsɔ wobe nu vɔ̃wo ke wo Cleanse them from all unrighteousness. eɖewo tso madzɔmadzɔnyenye katã me New life come to them. ena wo agbe yeye Transformation of life come to them. agbe ne trɔ na wo Forgiveness come to them. tsɔ woƒe nu vɔ̃wo ke wo Freedom come to them. vovokpɔkpɔ ne va na wo Your grace come to every life. na amenuveve ne ge ɖe agbe sia agbe me Give them assurance in every heart. na wo kaka ɖe dzi le edzi me The Savior has saved every sinner. ɖela eɖe nu vɔ̃ la ɖe sia ɖe Salvation has now come to everyone. eye xɔxɔƒlema eva na ame sia ame Certainty of salvation. kaka ɖe dzi asu miasi le ɖeɖekpɔkpɔa me Joy of salvation. ɖeɖekpɔkpɔ be dzidzɔ New life in salvation. agbe yeye nɔnɔ le ɖeɖekpɔkpɔ me Thank you, Lord. aƒetɔ akpe na wo Jesus' name. le yesu we pray. ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa la Amen. amen Keep on standing. miaba sia ɖe nɔ dzi Minister here will speak to you. ke míagblɔ na mi be All over the world. ne tɔ bena There will also speak. fi ɖe kpekpe ke mi le gbi se mía ŋkɔ le radioa dzia miate ayɔ mi Then I'll come back. eme magatrɔ va emiado gbe ɖa ale bena ɣayaɣaya ava na ame sia ame ate ayɔ mi mawu nya le se fifia ne aƒetɔ la kasi o eye le tsɔ agbewo na yesu yɔ mi ele be nua ne trɔ azɔ míado gbe ɖa Our recovery. míeva míaɣaya eya de be ɣayaɣaya wòava na mi For transgression. míado gbe ɖa elabena wogbe gudugudu ɖe míaƒe vodadawo ta Of our peace was upon him.
miabe ŋutifava to ha ege dze ama dzi And with his stripes, eye to be kabio mia with his stripes, to yeƒe kabio mia with his stripes were healed. to yeƒe kabio mia oyɔdɔ mi He bore the stripe. yeƒe kabio He bore the pain. kpɔ vevesese ɖa And we have the healing and the recovery. eya ye dze eye woƒo When you gake miawo míekpɔ hayahaya as your salvation, ne xɔe abe wo ŋutɔ wo ɖe la nea personal as your forgiveness. ne etsɔe abe ye ŋutɔ kpo wotsɔ nu vɔ kea He is my substitute. ye le gblɔ bena ɖe kristo va xɔ ɖe tenyeƒe He is my savior. ye nye nye ɖela Now you say with a stripe, idza gbɔgblɔ bena ɖe eƒe kabio I'm healed. ye wotsɔ yɔdɔm With a stripe, kple eƒe kabioa I'm healed. mekpɔ hayahaya You believe that report. ye le xɔ nyama dzi sea The name of the Lord is revealed unto you. aƒetɔ ɖe va lɔ aɖe ɖokui afia o Believe that report. ne le xɔ nyama dzi se The stripes of the Lord is revealed unto aƒetɔ you. ɖe va lɔ aɖe ɖokui afia o You believe that report. ne le xɔ nyama dzi se And the healing, recovery, deliverance from the Lord is revealed unto you. dɔyɔyɔ ɖɔɖɔɖo ŋusẽ aƒetɔ la tɔ aɖe ɖokui afia o I believe. gblɔ bena mexɔe se ele radio gbɔa gblɔ bena mexɔe se eye mexɔe Wait now. egbɔna na wo fifi la You are here. ame yiwo le radio gbɔ Online. nye ame yiwo le kame ɖa Where you are. afi ɖe kpe kemi lea The Lord's outstretched hand is towards you. aƒetɔ la do eƒe asi ɖo ɖa gbɔ You raise up your hand. do asi ɖo ɖa dzi You lay the other hand where you have the problem or the challenge. eye le asɔ asi ɖeka da ɖe wò dɔlélea dzi And with the stripes, you are healed. kple eƒe kabioa woyɔ dɔ wo lo To pray now. idza mina miado gbe ɖa Whatever the name of your sickness, le keke nye wò dɔlélea ƒe ŋkɔ you tell that name of the sickness to God. gblɔ ne gblɔ yɔ ŋkɔ na mawu To pray for everyone. miado gbe ɖa ɖe ame sia ame ta Your request comes under the general name of sickness. ye ne tɔ be wò hã nya ye le gblɔa eva yi dɔlélẽ ƒe ŋkɔ ho atea Father, dzra ɖo azɔ in Jesus' name. fofo le yesu ƒe ŋkɔ me Thank you because we know yours is the healing, míeda kpe labe míenya bena wòe nye dɔyɔla the power. míenya be tɔwòe nye ŋusẽa Is the Lord. míenya be tɔwòe nye aƒetɔ Yours is the manifestation. tɔwòe nye enua be wɔwɔ Know that you are touching everyone right now. míenya bena ɖe le asi kama gbe sia gbe fi la We all believe the report. elabe mí katã míxɔ nyawo gblɔ na mía dzi se The name of the Lord will be revealed unto us. aƒetɔ la ƒe alɔ aɖe aɖokui fia mí Find out your healing power. eya ta dɔ wò dɔyɔ ƒe ŋusẽ ɖo ɖa Now your delivering power. dɔ wò katutu ƒe ŋusẽ ɖo ɖa Now your redeeming power. dɔ wò xɔwɔƒle ƒe ŋusẽ ɖo ɖa The arm of the Lord be revealed to everyone. na be aƒetɔ la ƒe alɔ ne ɖo ɖokui fia ame sia me Every sickness there. dɔléle ɖe sia ɖe le afi ma For the name. le kake nye ƒe ŋkɔ Whatever the label. le kake nye ŋkɔ yi le si Command that sickness come out in Jesus' me name. ɖe gbe na dɔléloa ne dogo le yesu ƒe ŋkɔ me All the disease there. dɔlélewo katã The name, whatever the label. le kake nye ŋkɔ yi le wo si Let your healing come right now to them. dɔyɔ ne va wo dzi fi la Lord, let the healing virtues flow aƒetɔ dɔyɔyɔ ƒe ŋusẽ ne ɖe sɔ le afi sia afi to every woman. ne va nyɔnu ɖe sia ɖe dzi ne va ŋutsu ɖe sia ɖe dzi sɔhe ɖe sia ɖe ƒe agbe me Stripes, they are healed. aƒetɔ to wo kabio mea wo katã wokpɔ dɔyɔyɔ Form that healing. ɖo kpe dɔyɔ ma dzi Heal that healing. ɖe dɔyɔ ma fia ame sia me Lord, we are praying in your name. aƒetɔ mi do gbe ɖa le wo ŋkɔ me Manifested your power. ɖe wo ŋusẽa fia It is done. eva me It is done. eva me It is done. eva me Manifest it in every ɖe life. ɖe go le agbe sia agbe me Thank you, Lord. aƒetɔ akpe na o Jesus' name we pray. le yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le Amen. amen Believe the report. xɔ nya la dzi se Receive your recovery xɔ wo dɔyɔyɔ and have enjoy your healing. eye se vivi le wo dɔyɔa me